Bacillus terrestrix, Kayani Panex caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di noya mabobosina, and when you are setting at 230 herbal, we are Bema now no more, and Mama who this from Kuma would drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and following a Juma, and one is our Banumbi, but Bajuma Sound Reda, Kinaata 230 herbal, a young conqueror. Power to the people, mature 230. So our what feeling? Hold on, my back. Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no more sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie du watching. Adeshimai mama kwaba edeba Ghana TV eso ebredru sesam hudwa ya boboano yede ebe so mukasi ebo kwanso wei eye kasi ebote wo hwe me live YouTube Facebook na Instagram sana ni day di kan wo hwe me subscribe for say team don so say bia de beti obi an so ebetimi akan like na share ema afofro so entimi enhwe bi mi amaje pene America kasi eboy ebe so mo me da chehima ajoa Nati afeye mora ensamono emwe na onyumtuni dina asamua ede ensembia ba betodwa na oche musesa wotena se pa no wohwe Ghana memu side yetimemufo esu na woman ni mu ayeden na yesika samaji egu na bibia nkoso wo se wotena se no wohwe saafo ni din a wo se wodwen wa wonte asesa so wono wohwe na brabo mu no wo sense side niama esi koso ma na kamya go yesa sa ho kire na Ghana fo ka ho asam no ono je onhu bi o se ne ho nkire no kra onte sa ho kire no ho asembia na said the Bible kra kan ye o se won wa wode won ho to asafo Awurade so no ade nyina edi boa won ewie won yie na ono dan na samwane de ode ne ho ato asafo Awurade so yie pa na eno na ama sa ho kire na Ghana fo ka ho asam no no onte ho bi inti wo hwe niam bi no wo hwe said the niam si kwana ohu ne se Ghana fo en hyedam fa nyame serious bisa an o se Ghana fo yen hyedam fa nyame serious eno nti na ama sa ho kire ne apinisie ne yesika sam ne bibia age egose enu na amasa niama no eba ya yeso wo oman ni mu na sanka eyade yetimi fa nyame serious na yede ye ho to nyame so ma yede ye ho to nyame so yi a engasa ho kire bebrebe nkanya de aga na fo ye bete ho kura sa de wo no dan na samwa wante ho hwe no odidi opose bibia ono ne life o hwe ne life no hwe na brabo mo ose bibia ekoyie edema no nti sa ho kire ne de onte ho asem bia nti ga na fo ye nhwe na ye ntutu ya kwan yie na ye mfa ye ho to nyame so yie ne take nyame serious se be ya ade nyina betimi edi aboa ye se de wono dinosaur mwan nema esi ko amano no economy na wo ka no Ghana ha kura de ye nyame de ama yetufo bo Ghana ha eye papa Ghana economy ne ye eye papa dollar rate akosoro dollar rate Nigeria kura bi Nigeria de 20 Nigeria almost salary top fuel papa ya mususu hamwani nkasa business na nado ya de wa ya de papa na make kasehwe obi ya mahama kwa wose akadompe no wono si nompe benyankwa the battle is the Lord wotimi amankwala ko school free tie wa mankwala ko school free mempesa no ye de bebam kura eno de akire opa no abani aka ho ase no one district one factory na dia dey promise me percetie na sa wo ba wo so ma bebre nyina na odi so me say yem focus with abafana okay na chese Ghana fo yen shedan fa nyame serious sa enu nti na ama yebre wo man ni nti dan na samwase Ghana fo e mo mfa nyame serious na mo ntutu mo akwan yie na enema enko yie ma mo ezanze nyankopon de wo dan na oboa ma niama etimi eyeyie ma wo nti Ghana fo yenye serious na yemfa nyame serious na bibia ebetimi edi aboa ahonkyere no ebefri yeso akọ ama ye ho etimi atoye Ebuzia ha na brama kwan ema yede kase bono ebesi glitter and glow skin care for ese bra wo mo akache wo mu besiesie wo mbe ye okama efi wuti nwi nkosi wo nase wo honamani ebeto so wo honamani ebe ye kama no me
wate ase bomodin sa onsa ebeke bi sa wo ye kokko sa wo ye tuntum won be siesie wo color no ebe bright wate ase omo bia eye organic hydroquine bia nim enya de a wo be kwa akosra na eno echi nenso oben ne enso anso ebe ba be gu ready ni da bi wo mo de wo bomodin enya glitter and glow skin care fo nku ni bi na wo srasra hona mani ebe ye fe ebe ti je be sa bo fry ya wo no foforo wate ase bomodin sa wonsa ebe ke bi je na organic foods nso nuane papa abedwama so ebeboa mu apomudin ebegina ne naso enemremu udi wapomudin to chacha ade be yewo enu ntu bedidi aduane pa aduane ya chemical ni edrosem bia eni ho naturally organic wate ase na etimi emwa hypertension bp ne diabetes no ni nyina bedwane wa kwan wate ase ebema wo immune system no nso ejina brand asrafo na woni peduane mu no ebema wo mo ahoɔden no mwetimi akon etia yade bia bomodin sa onsa beka Genel organic foods netimi aboa Kinaata herbal enso yedro papa eboato etiri malaria ase sa ye woni so na kika wokoku ebeyi ni nyina edi efri ho bema na wo nioma nkoyi enfe ma wo de bia excuse na adwoa misisi na adwoa me ha excuse no address wo yede wa bre excuse no bomodin sa onsa beka Kinaata herbal no ni bi netimi aboa wo sa kwan so yo ba nso na be wo ba bi ayesa wo so no enum abomodin sa onsa beka Kinaata herbal no ni bi ebema ehobeche ehobeye kama tesa no manum wate ase na niama nso etimi aye kama ede ama bomodin sa onsa beke bi sanyumekuo we na asoma sene sika femu aboa ma metumi di kaseboi ebesomo kaseboi ho chia mehema eye meda chehema ajoa nati asida kese enkoma me producer ne me cameraman my son na afenso William wa woje branso a wo hwe men so asida kese pa enko emfa mawo makram Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke bi bincho. Kinaata Venicare no. Se wo use a esiesie ho, e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venicare. Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.